салом дӯстони гиромӣ, забономӯзони арҷуманд. дарси ҳафтум аст аз силсила дарсҳои забони англисӣ аз китоби New Grammar Time. дар ин китоб дарси гузашта саҳифаи 23-ро ба шумо гирифтем дар бораи demonstrative pronouns буд, яъне ҷонишинҳои ишоратӣ шакли ҷамъ, яъне these, those. ва дар ин дарс, яъне дар дарси ҳафтум ки мо шумо қарор дорем, дар бораи what is, what are мегирем. яъне what калимаи саволӣ аст, word question, калимаи саволӣ барои шакли танҳо ва шакли ҷамъ. дар ин ҷо мегӯяд what is, what are. дар кадом ҳолат мо what is истифода мекунем ва дар кадом ҳолат мо what are истифода мекунем. What is ҳангоме истифода мекунем ки баъд аз ин калима дар шакли танҳо биёяд. What are ҳангоме истифода мекунем ки баъд аз ин калима ояд ки далолат ба шакли ҷамъ кунад. Масалан, дар ин ҷо корки, яъне тӯтӣ мегӯяд ки what's this, what's this. яъне what's аслаш what is аст. What's this? It's a school bag. яъне ин чист? ин чист? дар ҷавоб зое гуфт ки it's a school bag. яъне вай ҷуздони мактабӣ аст ё ҷуздон, масалан сумка аст. яъне bag сумка мешавад, school мактаб, яъне сумкаи мактабӣ ё ҷуздони мактабӣ масалан. What's that? What's that? яъне that ҷонишини ишоратӣ барои дур. It's a pencil. яъне вай ё ки ин чи аст? қалам аст. Масалан вай чи аст? Вай қалам аст. дар ин ҷо барои чӣ this истифода кард тӯтӣ? Ба хотире ки сумка дар наздики тӯтӣ буд. аммо дар ин ҷо қалам аз тӯтӣ дур аст, ба ҳамон хотир that истифода кард. хоб, what are these? What are these? What are these? яъне инҳо чиҳо ҳастанд? дар дарси 17 дар дарси 7 аз китоби интро барои шумо гуфтем ки дар забони англисӣ вақте ки яъне хо айнак бошад, хо пойафзол бошад, яъне вақте ду токи шуд, вай аллакай дар ҷамъ медарояд. Масалан мо тоҷикон инро пойафзол мегӯем, аммо дар забони англисӣ инро shoes мегӯянд. Shoes. яъне shoe як пойафзолро мегӯянд, як донаашро. аммо ҳардуяшро shoes мегӯянд. бинобар ин бо шакли ҷамъ савол мекунад. What are these? дар ҷавоб they are shoes. They are shoes. They are shoes. яъне онҳо пойафзол ҳастанд. хоб, what are those? What are those? дар ин ҷо ҷонишини ишоратӣ дар шакли ҷамъ барои масофаи дур. яъне they are books. яъне онҳо чиҳо ҳастанд? дар ҷавоб зоид мегӯяд ки онҳо китобҳо ҳастанд. What's that? What's that? яъне вай чист? ин ҷо тӯтӣ ба чизе ишора карда истодааст, яъне ба дур. аммо дар ин ҷо ё расми худаш ҳаст, ё ин ки ин дигар мавзӯъ аст, мисол ё ки дигар ҷумла аст. дар ин ҷо масалан ҳарфи г, р, ғ, г, ҳ омадааст. масалан чӣ хеле ки паррандаҳо ғирғир мекунанд, ғир. масалан як садои хо парранда бошад, хо масалан ҳайвон бошад, масалан ягон маъне надорад. хоб, дар ин ҷо мавзӯи яъне мулаххас ё ки ба шакли фишурда мавзӯи грамматикаро барои мо пешниҳод мекунад. дар ин ҷо
тути мегӯяд we answer the question what's this, what's that with it. яъне мегӯяд мо ҷавоб медиҳем ба саволи what's this, what's that бо ҳамроҳи its. яъне ҳар касе ки аз мо савол кард ки what's this, what's that, мо ҷавоб мегӯем its, баъд давом медиҳем ки он чиро дар назар дорад. Масалан it's a book, it's a pencil, it's a computer, it's a مثلا notebook مثلا. خب we answer the question what are these, what are those with there. یعنی میگوید ما جواب میدهیم به سوالی what are these, what are those و با همراهی they are. در اینجا singular یعنی شکل تنها، plural شکل جمع. What's this? It's a school bag. یعنی این چیست؟ این جزدانی مکتبی است یا سمکه مکتبی. What are these? They are shoes. یعنی اینها چیها هستند؟ اینها پای افزال هستند. یعنی اینها پای افزال هستند. اینها پای افزال نمیگیم، در زبان دوچه میگیم این پای افزال است. برای دور این بود برای نزدیک. اگر این اشاره رو دیده استه باشید یعنی برای نزدیک و اینش برای دور. Singular برای دور شکل تنها. What's that؟ یعنی اون چیست؟ It's a pencil. وای قلم است. برای شکل جمع What are those؟ They are books. یعنی اونها چی ها هستند؟ اونها کتاب ها هستند. این بود درباره سوال کردن کلمه سوالی مثلا چی یا چیست همراهی جانشینی های اشارتی یا اینکه demonstrative pronouns. خب در اینجا تمرین هستن مشق. خب به خاطر ویدیو دراز نشدن میخوایم اینها رو برای شما توصیه دهیم. خب بگذار میخونیمشون. Look, choose and write. نگاه کن، انتخاب کن و بنویس. This, that, those, it's, there. یعنی از همین کلمه‌ای که در بین همین صندوق هستن یا در بین همین چی میگن چهار کنجه بگیم هستن، از همونها یک دانه میگیرین در اینجا میمونید. مثلا در اینجا خودش گذاشته است What's this؟ به خاطر که نزدیک است. What's this؟ It's a clock. یعنی این چیست؟ این ساعت است. در اینجا باشد خالی است، چیزی نیست اما دور است. یعنی what's that؟ برای دور what's that استفاده میکنیم. و در جواب it's a picture و رسم است جواب میدیم. What are these؟ در اینجا نزدیک است. What are these؟ اینها چی ها هستند؟ در جواب they are bees. اینها زنبور ها هستند. خب رسم 4 What are those؟ They are school bags. اونها چی ها هستند؟ اونها جزدانی مکتبی هستند یا سمکه مکتبی. What's that؟ برای دور یعنی what's that؟ اون چیست؟ It's a plane. یعنی میتوانیم جواب دیم it's a plane یعنی که that's a plane یعنی that is a plane. در اینجا what are these؟ میتوانیم جواب دیم که they are cherries یا که these are cherries. مشق 8 ask and answer take turns. یعنی سوال جواب کنید و نوبتی یعنی با نوبتی خود را گیرید. یعنی that's what's this؟ این چیست؟ it's a hat. یعنی این چیست؟ این کلاه است. با همین شکل یعنی باقی مانده مثلا what are those؟ they are fish. در اینجا کار کرده they are fish. مثلا what's this؟ it's a flower. این چی باشه؟ این ساندویچ است فکرم. What are these؟ What are
what are these? It's a sandwich. مثلا 6 من اگر مرچه باشد مثل گپ what's this? It's an ant مرچه میشود. و در اینجا شمسیه یعنی که چتر. What are these? They are umbrellas. What are those? What are these? They are frogs. What is this? What is this? It's a monkey. مثلا اگر میمون گیم مثال گپ it's a monkey. خب در اینجا تمرین های این درس به پایان رسید. از درس آینده درباره prepositions of place پیشایند های مکانی صحبت خواهیم کرد. خب این بود درسی 7 چخیلی گفتم از کتاب New Grammar Time. تا درس های نوبتی خدا حافظ.